Formiraj se! Euformiraj se! Euformiraj se! Ma daj se, euformiraj! Prilog Euformiraj se pripremljen uz potporu Europske unije u sklopu projekta Informiraj se i odluči, financirano kroz program IPA Info 2010. Sadržaj priloga odgovornosti udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus te odražava nužno gledišta Europske unije. U prilogu Euformiraj se zaokružujemo priču o zelenim temama nakon predstavljanja permakulture, odnosno uzgoja hrane u urbanim uvjetima iz Zelene akademije 2020 koja će se održati na Visu, odnosno zaklade koja pored zagovaranja ekološkog načina života i održivog razvoja zastupa ideje ravnopravnosti i borbe za ljudska prava. Na red je došao i projekt recikliranog imanja Vukomerić. Jedan od aktivnih u radu na imanju je Dražen Šimleša, prije svega aktivist, a onda i profesor. Dražene, dobar dan. Dobar dan i pozdrav svima. Jesam li te dobro predstavio? Jes, svaka čast. Dakle, ono što ljude zanima je uvijek što to znači reciklirano imanje, što se krije iza toga, koga ono okuplja. Pa evo, možeš li za početak samu ideju imanja predstaviti, kako ste krenuli, kad ste krenuli sa imanjem Vukomerić? Pa krenuli smo kao skupina prijatelja i prijateljica iz Zagreba, znači sa te, kako si sam rekao, aktivističke scene, prilično nezadovoljni što zapravo uvijek kad prosvjedujemo i reagiramo na nekakve negativne stvari u društvu, se trošimo na te stvari koje smo protiv kojih jesmo, a zapravo nemamo ništa konkretno za ponuditi kakav bi to možda nekakav drugačiji, pravedniji, ekološki, humaniji svijet po nama mogao biti. Tako se stvorila ideja i tako smo započeli s imanjem. Ime reciklirano imanje vuče od toga, s obzirom da smo mi tad bili studenti bez nekih sredstava, znači nismo imali ništa love. Imali smo tu ideju zapravo da iskorištavamo otpad koji ova naša civilizacija svakodnevno proizvodi, a koji zapravo nije smeće, nego može se pretvoriti u novi resurs. To i dan danas radimo. Da smo možda danas i birali ime, bilo bi to neko drugačije, ali čak iz nekih sjećanja na tu našu ranu mladost ime se zadržalo i do dana današnjeg. Reci mi, dakle, krenuli ste tamo negdje početkom 2001. ako se ne varam, od tada se na imanju, pored toga što vi jako puno toga radite, održava niz edukacija, predavanja na samom imanju, što ljudima daje nekakve praktične vještine onoga o čemu pričate. Dakle, teorija dobija praktičan oblik. Da, imanje je zapravo i poznato ne toliko po teoriji, zagovaranju ili onako pukom informiranju o nekim tehnologijama i načinima proizvodnje, nego baš po toj praksi. Tako da smo mi od samih početaka, čak i kad mi nismo imali dovoljno znanja i vještina, bili zapravo otvoreni i radili radionice gdje su ljudi zajedno s nama učili. Danas uglavnom smo mi ti koji educiraju i evo, nakon zapravo godina ulaganja u sebe, većinu područja koje mi vežemo za održivi razvoj, od energije, hrane, graditeljstva, gospodarenja otpadom, čuvanju voda i još sad da ne nabrajam sve teme, relativno uvijek možemo naći nekoga u našoj grupi ko može ljude educirati u tome, mada zovemo i druge neke goste koji pokrivaju neku temu koju mi ne znamo, ali većinu stvari smo danas zapravo onak sposobni da možemo izeducirati ljude i zato nam ljudi zapravo svake godine sve više i više ih i dolazi. Možeš je sad recimo slušateljima Radio Splita predstaviti dakle neke materijale kojima gradite kuće na imanju, kako ste riješili probleme vodoopskrbe, kako ste riješili izvore električne energije, a sve to skupa na način da ne ugrožava okoliš i održivost prirodnih ekosustava. Da. Pa uglavnom nama su sva ta različita područja povezana.
čuo sam u najavi da ste već i pričali o permakulturi, znači mi je isto prakticiramo i bit permakulture je da zapravo različiti dijelovi našeg života se umreže u jedan održivi sustav. Tako da nama, što se tiče energije, koristimo resurse koji su tu oko nas. Znači koristimo energiju sunca i za toplu vodu i za struju, koristimo energiju vjetra za struju, koristimo energiju biomase, pošto smo mi u okolici Zagreba gdje je koje je jako zaista bogato šumama. Znači imamo i neke svoje šume s kojima održivo gospodarimo ili od lokalnih ljudi i to su neki, to je što se tiče energije. Graditeljstvo, ista stvar, znači koristimo jako puno drva, koristimo i baliranu slamu kao jedan resurs ili tehniku gradnje koja se u zadnjih godina tek probija u Hrvatskoj i na nju nanosimo isto tako prirodne zemljane ili vapnene žbuke. I uglavnom ljude uvijek educiramo tako da koriste lokalne resurse koliko je to god moguće. Kad smo na primjer u Dalmaciji, onda ljude baš ili na otocima ne promoviramo toliko baliranu slamu kao nekakav održivi ili ekološki materijal za gradnju, jer znamo da na obali i na otocima se više baš ne proizvode i žitarice i nema balirane slame. Znači tamo više promoviramo neke tehnike kao što je kamen, vapno, izolacija možda sa ovčjom vunom koje također ima jako puno u Dalmaciji, a ne koristi sa izvrstanje izolata. Mi smo također jednu kuću sa vunom iz okolice Zadra i sa Paga izolirali i na taj način isto pokazujemo ljudima da je zapravo u Hrvatskoj još obilje toga što mi smatramo smećema, zapravo su neiskorišteni resursi. Da, jednom si mi pričao da zapravo jedna od kuća ili prostorija koje ste izgradili je zapravo ukopana dosta u zemlju s jedne strane, ako se ne vara. Da, to je ta tehnika, na engleskom se to zovu earth chipovi, znači ko nekakvi zemljani brodovi, baš zato što su tako ukopani i samo na južnoj strani gledaju prema suncu, znači prema dolasku energije, a sa ove tri strane su ukopani u zemlju i ljudi grade takve kuće. U svijetu mi smo isto nekako poučeni lokalnim iskustvom, pošto smo mi tu u Goricama i na brdu, postoji opasnost i od klizišta i od jaki su podzemni tokovi voda kod nas, tako da smo mi gradili jedan objekt koji nama služi kao staklenik za proizvodnju hrane tokom zimskih mjeseci, kao rasadnik za presadnice tokom proljeća i ranog ljeta, baš zato jer i htjeli smo napraviti nešto prvo što nije toliko možda rizično i dobro, onda dan danas napravili smo ga prije mnogo godina i on zaista super funkcionira, velim, sa tri strane gotovo ukopan u zemlju i samo ta jedna strana gleda prema jug od kuda biljke onda dobiva energiju i na taj način i taj staklenik manje gubi energije, znači ne moramo sad razmišljati da li ćemo ga zagrijavati ili nešto slično. Znači to je isto jedan od primjera, ali velim, njega više prakticiraju u nekakvim područjima koje više imaju suhu klimu. Mi tu imamo i dosta vlage i u tim Goricama smo u Komeričkim kraj Zagreba, tako da isto možda nije nešto toliko primjereno za nas, ali pošto smo mi edukacijski centar, napravili smo jedan takav objekt baš da jer nam dolaze ljudi zapravo sad čak sve više iz Hrvatske cijele, da im se jednostavno, kako se kaže, upale kliker i možda dobiju viziju i o nekakvim drugim mogućnostima gradnje kako do tada prije nisu uočili u svojoj okolici. Da, pričao si mi jedan put kad si bio na predavanju u Infozoni da bunar kojeg ste iskopali je jako duboko ukopan i da u trenucima kada je suša i nestašica vode imate jako kvalitetnu i hladnu vodu cijelo vrijeme. Da, ogromni su tu u našim krajima, vjerujem da je tako i pogotovo na jugu i na otocima, ogromni su sve veći problemi sa vodom, mada mi često tepamo Hrvatskoj kako zemlja bogata pitkom vodom i rezervama, ali što zbog klimatskih uvjeta, što zbog nekad neodrživog gospodarenja šumama, imamo i takve primjere koji su rezervoari vode, pa događaju se zaista situacije da ljudima bunari koji su radili po 20 i nešto godina na jedanput presuše, znači događaju se čudne stvari. Mi smo iz svih tih razloga išli kopat jako dubok bunar i zbog kvalitete vode,
tako da nema ni opasnosti da će možda neko zagađenje od poljoprivrede doći do vode. S tim da moram naglasiti da u dizajnu i tome i stremimo i negdje smo na pola puta da taj cilj ispunimo. Zapravo sve naše potrebe osim za piće i kuhanje hrane ćemo mi probati zadovoljiti tako što skupljamo kišnice. Znači na tome se isto inzistira u permakulturi da se taj krug, da ta sva voda koja zapravo pada nama iz neba se nekako uskladišti i također uvede u naše kućanstvo. Nakon toga kad skupimo tu kišnicu i koristimo primjerice za pranje suđa, ta voda prolazi kroz biljne pročistače koje smo izgradili i tu se također pročistava, čisti i neću reći da je onda dovoljno dobra opet za piće, ali je dovoljno dobra da možemo s njom primjerice zalijevati vrt. Znači jako produžujemo taj neki tijek nekog resursa kojeg mi onda koristimo za različite potrebe u našem kućanstvu i samim time je onda naš sustav puno održiviji. Sad kad si to sve spomenuo i cijeli ovaj razgovor ide na tome da je to dakle jedan sustav upravljanja imanjem i uopće životom osoba ide na način da se poštuje održivi razvoj. Kako gleda zakonodavstvo Republike Hrvatske, a što nas očekuje u ulasku u Europsku uniju? Dakle, postoje li nekakvi poticaj i kako zakonodavstvo gleda na to? Je li to poželjan oblik funkcioniranja ili je to nešto što je možda nekako na marginama i nije baš najpoželjnije? A sad bi tu zapravo mogli bi imati cijelu emisiju samo o toj temi, ali mi zapravo nema to sam problem Hrvatska, nek cijeli svijet, što mi jednostavno svi ti poticaj koji mi dajemo za korištenje ili obnovljivih izvora energije ili ekološku poljoprivredu ili neke druge teme su zapravo nedovoljno značajni i široki u odnosu na sve ove poticaje koji vuku svijet i dalje u ovom neodrživom smjeru. Tako da mi stalno imamo tu neku situaciju korak naprijed, natrag dva i realno trebamo si priznati da nam treba više nekakvih sličnih priča, zato mi inzistiramo na tome da smo edukacijski centar, da se ne bavimo turizmom, nego želimo ljude educirati, da se što više trebamo si priznati da nemamo još dovoljnu kritičnu masu ljudi koji bi onda živjeli, promovirali i zagovarali i borili se za jedan održiviji način života, jer velim, mi ćemo investirati u tipa sad si u našoj županiji počelo ljudima pomagati da instaliraju solarne kolektore za toplu vodu na svoje objekte, a onda imamo primjere sa Plominom 3 ili sa Omblom gdje zapravo jednostavno shvatimo isto da zapravo da se cijela ta priča sa održivošću događa i na nekim drugim područjima, znači da tako kažem na ulici, u nekakvim moramo raditi paralelno zapravo, a to je teško. U sustavu koji nije održiv kao što naš nije, to je teško. Znači istovremeno trošimo energiju i da se borimo ili pokušamo zaustaviti neke destruktivne radnje, a trebali bi mi se potruditi da živimo što je moguće održivo. Tako da je ono što mi ljudima naglašavamo, a to je sad pak problem onda sa i našim odgojem i vrijednostima koje smo naslijedili. Razlog zašto smo mi opstali sve ove godine, zašto mi uspijevamo samo zato što nas je tu nekih 10 do 15 i pomažemo jedni drugima i radimo zajedno, surađujemo, učimo jedni od drugih, razmjenjujemo. Mi imamo zapravo problem što smo mi svi se izolirali jedni od drugih, postali smo najduže, najšire što idemo su neke naše obitelji i samim time smo mi zapravo sve manje nekakvi kreativci ili proizvođači, a sve više potrošači. I tu kad smo mi potrošači, tu je onda zapravo mi samo čekamo da li je nekakav proizvod, tehnologija ili roba dovoljno konkurentna i nama jeftina da mi na nju tržištu kupimo. A to je, mi zapravo učimo ljude na drugačiji način kako mnoge stvari mogu sami promijeniti i napraviti u svom životu i to već sad. Znači, ne da čekaju da im energija ili kozmetika ili hrana budu jeftine, ali nažalost imamo tu situaciju čemu se mi jako protivimo da sve što je eko, zeleno, bio je preskupo i time se šalje poruka da je to rezervirano za nekakvu elitu,
a ne za obične ljude. Ja se slažem. Evo, Dražo, samo za kraj možeš li nam reći gdje možemo čuti, odnosno pročitati više o zelenom, odnosno o recikliranom imanju i o vašoj udruzi i o aktivnostima koje imate? Pa evo, s obzirom da mi ove godine slavimo i 10 godina postojanja, nedavno smo baš objavili jednu malu promotivnu i edukativnu brošuru koja se zove Energija za budućnost. Nju dijelimo i ovako u tiskanom izdanju, ona je u boji, pa jednom kad dođemo do Splita ćemo nadam se imati ljudima priliku i tako podijeliti, ali ona se nalazi na našoj web stranici www.zmak.hr gdje su i druge vijesti o radionicama, o nekakvim događanjima, pa se tu ljudi mogu informirati, a ta brošura se može besplatno skinuti na naših stranica. Eto, Dražene, hvala ti, ponovit ću još jedan put, dakle www.zmak.hr, otiđite i pročitajte što sve radi ekipa sa recikliranog imanja. Dražene, hvala ti, nadam se da se vidimo brzo u Splitu da promoviramo i na druge načine vaše aktivnosti. Hvala i tebi na pozivu i držite. Bog. Bog. Dakle, bio ovo prilog Euformiraj se, više informacija o Europskoj uniji potražite na web stranicama delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj delhrv.ec europa.eu i na web stranicama Europske komisije eceuropa.eu.